Abayuda rero bamaze kugomera Imana, bamaze kuyanga urunuka, mu mwaka 70 ishanga ryabo ryarasenywe n'urusengero rwabo rurasenyuka. Abayuda benshi bahungira mu bihugu bitandukanye, bahungira mu mahanga atandukanye, ari nacyo cyateye ko byakenewe ko mu 1948 bakenera kuvanwa muri aya mahanga baragiyemo bagasubizwa mu butaka bwabo. Ni ukubera yuko bigeze muri 70 ubwami bwa Roma buyobowe na Titusi bwaje busenya Yerusalemu, busenya ubwami bw'Abayuda. Abayuda batatanira mu isi hirya no hino muri za diaspora zabo n'ahandi henshi, abandi batwarwaho iminyago, abandi bahindurwa abacakara, nk'uko tubona uyu munyamateka w'umuyuda witwa Flavius Josephus ushaka gukora ubucukumbuzi kuri iyi ngingo, niwe wanditse ibintu by'ibyabaye mu mwaka wa 70 ubwo Abayuda basakiranaga n'ubwami bwa Roma bukabatsemba bukabirukankana. Hanyuma rero muri samari nabonye kuri internet y'ibyo Josephus yanditse harimo amagambo ngo after the fall of Jerusalem, Josephus notes that many Jews were scattered throughout the Roman Empire. Ngo nyuma yuko Yerusalemu isenyutse, Josephus yanditse ko Abayuda benshi bakwirakwiye hirya no hino mu bwami bwa Roma. Nuko ku bwami bwa Roma nibwo bwategekaga isi yose, bwari bukwiriye isi yose. He explained that this scattering was both a result of the direct aftermath of the war and the long-standing pattern of the Jewish diaspora. Ngagaragaza yuko uku gutatana kwatewe icyambere n'intambara yabaye ndetse n'amadiaspora yarere hirya no hino y'Abayahudi. The destruction led to significant population displacement. Ngo gusenyuka kwa Yerusalemu kwatumye abaturage nyine batatana bava mu byabo, with many Jews fleeing to various regions. Ngo Abayuda benshi bahungiye mu bice bitandukanye, while others were taken captive and sold into slavery. Mu gihe benshi bandi batwawe nk'iminyago bakagurishwa nk'abacakara. Josephus emphasized that the tragedy of this scattering as it marked a significant turning point in Jewish history. Ngo agaragaza yuko uku gutatana kwabaye ikintu cyahinduye amateka mu buryo bukomeye bw'Abayuda. The loss of their homeland had a profound implication for Jewish identity and culture. Gutakaza ubutaka bwabo, igihugu cyabo, bifite ingaruka ikomeye cyane kuri identity yabo, abo bari bo ndetse n'umuco wabo, leading to a greater dispersion and transformation of Jewish life. Ngo bigeza ku gutatana nyine, ngo no guhinduka k'ubuzima bw'Abayahudi, particularly in diaspora community, cyane cyane mu miryango y'abadiaspora yari iri hirya no hino ku isi. Uko niko byagenze. Abayuda baragiye baratatana, ari nayo mpamvu igihe bakorerwaga akarengane mu Burayi byakenewe ko basubizwa independence. Umuryango w'Abibumbye ukabitangaza ko bahawe ubwigenge muri uriya mwaka, hambere ho gato y'uko intambara ya kabiri y'isi irangira.